positive steps in order to make a difference in 2021. Importante kakabsat nga ipander tayo. Anat ipander ti Ilocano? Dete imutagtakan tayo. I-meditate tayo. Dagit anagan. Oo. Ken alingagan iti ibagati hapo. Noan niya dagiti addang nga aramiden tayo. Tapnon ti kasta, we will make a difference itangatawen. So, anat turungan tayo, ana nga addang, ana dagiti steps, agsasaruno nga intayo aramiden to make a difference in 2021. 2020 has been very remarkable and memorable to many, but however it is called, it is now a history. Last year is a history. It is gone. Naglabasan. It is over. For better or for worse, so we need to move on. Kitan tayo ti agdama, nga nangisaadan ti Apo kada tayo, ken iti pangi turungan ti Apo, ano ti Ilocano perceive, ma-perceive tayo kuma, makita tayo kuma, amuyo kakabsat kat detoy masirmataan, detoy perception, I call this the seventh sense. Seventh sense, may kapito nga sense kakabsat. Kasi we have 5 senses. The sense of smell. No, di ka makaangot agad, dakala problema. The sense of taste. The sense of sight. The COVID na nukanuhan na makaramanan kakabsat. The sense of hearing. The sense of feeling. Amuyo jay sixth sense. This is called the common sense. But the seventh sense is the most superior. This is our perception of God. DJ masirmataam, DJ makitam ti ibagbagati hapo kang ka. Ti pangiturungan na ti biyag mo. That is the seventh sense. Kat i-meditate ko kung ibilang ko ti bagit deto nga maikapito nga sense ti biyag ko. Mayat ti panagkitak, napintas deto eyeglass ko. Mayat ti panagraman ko, mayat ti panagangot ko, mayat ti panagdingag, mayat ti panagriknak, at damot sang kabasit, balon tayo nga common sense, Brother Anton, ngem ti most superior, they jay godly sense. They jay makitam, ti kayat ti apo, nga pangiturungan, iti addang kendalan mo. Seventh sense. Do you have the seventh sense? Damala ka daki, di may kapito nga sense kakabsat? Now, may kawalo ka no kuna ni Pastor John. Nonsense. Okay. We cannot change what happened to us or what happened through us. Anyat napasama kan kakabsat, hamo mabaliwanan. Siyempre, uri adot babawim, nalpasan. By God's grace, we made it through. Because God's grace was sufficient. Ti parabor ti Apo kakabsat, nakaumanay. Kat may ibaga tayo at dati ita. Saan lang nga nakaumanay ti parabor ti Apo? May ibaga tayo nga naglaplapusanan, kakabsat. No individual ti panang assess tayo. Talaga nga naglaplapusanan iti ado nga parabor iti Apo. Now, as we move forward, leaving the past behind, here are positive steps we need to do in order to make a difference in 2021. 9 deto'y kakabsat, ngem hantay lipasan namin. Nabsog tayo unay tayo bigatan. 1.5 hour tayo ba nag-preach ko tayo bigat? Nabayag na jak nag-preach kas jay kabayagat kakabsat. But number 1, forget the past and press forward. Sapol nga, adda kada tayo deto'y kakabsat nga panunot. Lipata mo ang tinaglabas. Anyaman ti failures, awan day giant. No, you cannot undo it anymore. Okay? And press forward. The Bible says in Philippians 4:13. Philippians 3:13,
Philippians chapter 3, verse number 13. Brethren, I count not myself to have apprehended. Adayot na danon kon, kalati po na adayot na danon kon, ngem jakpay nakadanon. But this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So, anya dagiti banag nga addapelang grip na tapanunot mo nga masapol nga iwak simon. Anya dagiti pasamak iti last year nga kasla isupelang iti mangpampanunutem nga masapol kakabsat nga i-let go. And so that we can press forward. Di kung kunam ka, ti dandanugam taangin, mahit ko man ukas to idi, mahit ko man ukas to idi. Alagat nalpasan, learning lessons, dagay jayan kakabsat. We have learned a lot of lessons. Ngamiti dahito nga tawen, hamo ipalubos nga digijay failure, kat i-point na ka ti another failure. No di kat ti pamatim i-point na ka iti balaygi gapo iti apo. Forget the past and press forward. So let's press forward. The word press means with full intensity. With full intensity. Number 2. Positive step to make. Keep my eyes on the Lord. Keep my eyes on the Lord. As you move forward, as intayo pa ng sango, dagiti responsibilidad, dagiti burdens, problema, itangatawen, dagiti karit, let's keep our eyes on the Lord. Psalms 121 verses 1 and 2. Psalms 121, 1 and 2. The Bible says, I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. Verse 2, my help cometh from the Lord, which made heaven and earth. Ala, talyawon nyo ti Apo ita kakabsat. Ket no kasapulam iti maagasan, ti Apo ti talyawom ita. Kasapulam iti maliliwa, ti Apo ti kita umita. No kasapulam iti kired pigsa, ti Apo ti talyawon. No ado, simrekat 2021 nga napnuan ti ado nga parparikot, ti Apo ti talyawom ita. 2 Kings chapter 6 verse 16. And he answered, fear not, for they that be with us are more than they that be with them. Kunana dayjay adipon ni Elisha idi rumwar. Kunana ket, Sir, napalawlawan tayo dagiti kalaban. Idi rumwar ni Elisha. Is it Elisha? Ket kunana, Apo, lukatam ti mata dayti adipon ko kunana. Ta ni Elisha ada 7th sense na. Makita na ti Apo kakabsat. Kat lukatam ti mata dayti adipon ko. Idililukatan ti Apo di may kapito nga sense dayti adipon na. Naikat pa nagdanag na. At ako na nagat hangkag danag. They that be with us are more than they that be with them. Ado, they jay kadwatang DJ kadwati kalaban. Keep your eyes on the Lord. Develop your 7th sense. Apo ko nam kuma, iti amin nga panggepken problema, makitak kuma apo ti ima. Makitak kuma, ti panangiturong nagpintas ti devotion, di kalman kakabsat ayan. Seeking God's direction is more than okay. It's the best you can do with your life. So kaya kasayaatan. Psalms 41 verse 11. Psalms 41 verse 11. By this I know that thou favorest me, because mine enemy doth not triumph over me. God's eye is on you. And your enemy cannot triumph over you. Kasi mata ti Apo dagang ka. Sisiiman na kahalang nga sisiiman. Baybayabayan na tayo iti Apo. So, dahito iti dapat kakabsat nga sense nga dakada tayo. Di ba? Sense. Nakpintas nga opening dito nga word, itang nga tawanan, 7th sense. Kasi nung napangkatimay sa nga lugar, kat maangot mo no talaga na bangsit. Masense mo aya.
Oh. Sino ka da kayo ti hananakang kangag ti paputok idi umayon ti January wa. Ada problema di pa nagdingag mo wa. Mangag mo latta di ngamin kakabsat. Numangan kakat maramanam latta apon up God. Natamnay. Kakabsat iti pa nagbiag. Masense tay kumalatta ti apo. Masense tay ti espiritu ti apo. Uray detalat mayawid yun kakabsat nga kinapudno. Dakkel nga mangted kin ka ti positive step itang atawan. You develop your seventh sense. Number 3, may katlo kakabsat, trust the Lord's way and work. Trust the Lord's way and work. Agtalik ka, di wagas ti apo, ken iti aramid na. Okay? Proverbs 3, 5, and 6, the Bible says, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Nagpintas DJ, kuna day nagtestimonyo itay. Kuna nakit, adut na iset ko nga goal, idi mangrugit 2020. Ngem nag-40 setback amin gapo iti pandemic. Eget, datayo kakabsat, mamati tay latagang kanayon ti Romans 8:28. Ore adda digiti goal mo, set kalatat goal hanadakas kakabsat. Agplano ka, ikararag mo, italik mo ti apong ko ng Lord. No matter what happens, agpanuray kanto latta apo. Agpanuray ti pagayatam. Agpanuray iti wagas mo apo. I trust in your way. I trust in your work. Number 4, positive step. This is very nice. Walk in sweet fellowship with the Lord. Walk in sweet fellowship with the Lord. Masapol nga pasantakem, pasamitem, iti pa nakipagpagnam iti apo itang atawen. Amen? Walk in sweet fellowship with the Lord. Genesis chapter 6 verse 9. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations. And Noah walked with God. Nakipagpag na iso na tiyapo. Ni Noah kat unbelievers ti karuba na. Kat datayo, kadigiti lugar nga ayan tayo, akat unbelievers dagiti karuba tayo. Unbelievers dagiti kakabagyan tayo. Eket, datayo nga kas Kristiyano, masapol nga makipagpag natay ti apo. Let's walk with God. Ni Noah nakipagpag na iso na ti apo in sweet fellowship with the Lord. You know? Hante ipalubos nga iti time tayo ti Facebook kat maobersyadaw. Anat maobersyadaw? Te masapawan nan, marimbawan na kakabsat. DJ, panakipel-fellowship tayo iti apo. Walk in sweet fellowship with the Lord. Iti may isa nga goal nga in-share ko kadigiti BYI number 1, ugaliing mag-daily devotion. Amo yung ma-appreciate ko ti personally, kat ma-appreciate tayo kumang. Deti church tayo, no hanlaan nga iso, mabalin nga isot may sa kadagiti sumagmamano. Nga naigot ti panangyen force na, nga ti amin na miyembro ket gumatang ti daily bread. Amang kakawsat. Idi nga rod kalman, idi pinicture ko daily devotion. Ket in post ko, ket nga ni 300 ti nag-react, ti like, ti heart can take care. Sa adada nag-comment, adada pa nasurok ka sa nga dosena nga nang-share. Ket obserbarat kakabsat, ket nagado dagiti brethren, hante nga kakadwa iti Hosanna Bible Baptist Church, ngam kakabsat iti apo. Nga dada iti abroad. Ket amok ang awan kadakwada dayjay nga series ti Daily Bread at adadat abroad. Ket dayjay la pan nakabasa dan kakabsat nakapimpintas inspiring insight. No nagdevotion kay di kalman, very inspiring. Dayjay kunana nga ni David, uray na baknang isuna kunana binirok na latta iti pagayatan ti apo. Ken binigbig na nga isuna ket no isuna lang ket mapukaw isuna.
Iso nga masapol nga sapulon na ti pagayatan ti Apo ti biyag na kunana dyan. Very inspiring insight. Ket I was observing kat kunak, kunak Lord, arami dagsa nga commitment deto mangrugi to next week nga picture ti kada page. Sa ako i-post yan ta Facebook. Why? To help those people abroad. Ministry day jay kakabsat. Simple nga ministry nga dakkel marami na it makes a difference because it will aid them nga DJ tarigagay da nga umasidig ti Apo daytoy ti maysa nga tool tapno sumamit ti relasyon da ti Apo. It's an aid. It's a tool that will aid them to walk in sweet fellowship with the Lord. Libre tayo 70 pesos danukan. Kuna ni Ma'am, mabaling agbuy-buya ka ita, Mrs. Manuel, itabanggi, ayan. Ket kunana kanya, jay comment, Pastor, adapay daily bread nga tayo ta PCBS, kunana. Ket mabaling nga, di pa nakabasa na ka, DJ nga aldaw, DJ nga, kuawsat, series, DJ nga aldaw, na-inspirean, ket mabaling nga kunana tirik na, Apo, masapol nga da daily bread ko kunana siguro. So nga nag-reply at kunak, Ma'am, at dapay yan tapi CBS ng limited stocks. Ngimi na paikit din na yan. 70 pesos? 70 pesos kakabsat. Oo. Kat, praise God, iso nga ugaliing mag-daily devotion. Teko na akong kakabsat, amoy di jak paiso di ko na ni Pastor John na Amirism. Simple, ngam insight, very rich. Di na panangkitam, di title, mabaling nga ti pakatatsam kat di title. 2 words, sometimes 1 word, 3 words. Mabaling nga ti pakatatsam kat di prayer, di baba. Mabaling nga ti pakatatsam kat di last quotation na kakabsat. Uno, the whole story. Kat di di kakabsat, insight nga naadaw ka di versikulo nga reading ka di nga aldaw. Kat no sinuman tinagaramid ka di gito'y nga insights, individual nga da tao, in share da kakabsat, di experience da, DJ na experience, di pa nagipagpagnada ti Apo ka, DJ. It's a very rich insight. Kat masapol mo, DJ, kat ma-inspire ka kala testimonyo ti arig na. Iso nga kakabsat, make the positive step. Idi last year, sino ka datayot nakaderetso, ti pa nag-devotion na, be honest kakabsat. Lagat man mano, this is not a time nga manghusga, no? Hanting husgan nga, sikahan mo na straight ti devotion mo. Pangkat impyerno awan, deta ta Biblia kakabsat. That's not in the Bible. Ngayon, tilang challenge itatagat agasam ta deta 365 insights. Hamu malagip amin. Ngam uray dim malagip. No once nga natouch ka dya, the impact naging kan, nagbalinan nga pasit king ka, nga ham ka aware is already part of you, but you cannot trace where it came from. No yan na nga page, but it's already a part of your life. 365 biblical insights will make a big difference in your life. What a positive step to make. So young or old, amen? Ugaliing mag-daily devotion. Nakita yung post ni Lester. Mano, day nga daily bread. Mano nga tawon mo, 5 years di jaya. 7 edition ti Daily Bread, compilation na. Sino kadagay the compilation at Daily Bread? Talaga. In fact, no subyam pa, digiti mo unang edition, kakabsat kat, uray subyam. Name imas kam kinlaban. Kakabsat ti arig na. Kat nakamamayat, kat adadang nga mas, deti pa nang emphasis ni Pastor, yung kat mas na-appreciate ko pa I believe it's the same thing with you, kakabsat. So ako nakadigiti, Brethren Australia, hantay nakapag-send ngamin nga si God. Kat ko pangururayan nyo, Jason, mitamo yo. Willing da nga magbayad ti shipping na 4.5 ti 1 kilo kakabsat. Kat DJ, daily bread nga sa ngapulo, umabot ti nasurok nga 2 kilos. Di kat that's 9,000. Kat willing da kakabsat nga mangi shoulder. Tapno lang dumanon kadakwa da daily bread. So kung habang awan pa nga dimanon di daily bread yo, anusak nga picturean, i-post ko na Facebook, kuno i-share ko yan ta group chat tayo, i-share yung ka digiti new believers ta. Digiti new believers ta ijay, isu dapat agdamagan. At dati daily breadan, kaano da isen kung kunada kakabsad. So interesado dan, that's a sign of spiritual growth. Number 5,
Agree kap tayo pala ti number 5. Ha? Uno nasapan sa una eh. Sige lang, okay? Oh, number 5. Choose the reproach of Christ over the pleasures of the world. Importante dito nga desisyon. Choose the reproach of Christ over the pleasures of the world. Mas dapat pilyem uray agsagaba ka gapukan Kristo ngem dayjay pagragsakan nga nainlubungan. Oo. Dito kat related ka, dito point tayo iti muna nga gundaway nga self-denial. Iti ko na ni Apo Jesus, if any man will come after me, let him deny himself. Kasi amom, no kayam nga i-deny, dagiti personal nga pagragsakam nga nainlubungan, gapulang ti panang surot mo ti Apo, hanto narigat kan nga agtulnog, dagiti dadadakkel nga ipaaramid ti Apo kan ka, ta inutamon nga inruam ti bagim, ti panang lipat ti sarilim. Self-denial. And you know, the key to the avenue that will open many doors, spiritual opportunities ti biyag mo akas Kristiyano, ti tulbeg ket self-denial. Kalangor ti example ko itatay. Kunak, no kuma maminsan kang agmilk ti makalawas, han na mabalin ka di nga maminsan lat makabulanan. Tapno DJ talo nga pag milk team, kat urnongam nga pang first fruit. Adda na aramid mo nga para iti Apo, ang adain deny mo. So makita yo nga ti panag-grow ti Christian life, kas jay ti pattern na kakabsat. Basta day paaramid ti Apo king ka, adda kat adda masakripisyo king ka. A part of you will always be sacrificed, but it is worth it. It is worth it, kakabsat. Iso nga, no iti dating agundaway, medyo agturong ti panaglamiis ti dalan mo kakabsat, agbalaw kakat kunam Apo. Sang ko kahit nga ituloy dito, ita talaga nga habang umat-adayuak, mayaw awanak nga mayaw awan na mayaw awan. Iso nga, kasapulan Apo nga, iturong mo ti dalan ko, isurot mo ti pusok Apo, nga saan nga iti pagragsakan nga nainlubungan, iti alamanek, wano kupkupi-kupat, no diket ti panagtulnog ko ken ka, uri ada kabulbulon na nga panagsakripisyo. Uri ada kabulbulon na nga rigat Apo, I will follow your will in my life. Tahan ka nga, hang ka umangat ti Christian life mo nga talaga kakabsat. Limitaran, bale malimitaran di panag-grow, no hang ka nga agtulnog iti Apo, ada limitation na nukuan kakabsat. Now, as an example in Hebrews chapter 11, verse 25, Hebrews chapter 11, ni Moses, amo tayong Hudyo isuna, but he was drawn out of the water by the princess of Egypt, and soon he was groomed in Egypt. Nagbaling nga Egyptian, kagabsat isuna. Now, the Bible says when he was come to years, idi tempunan kakabsat ket agnakaman. Okay? The Bible says, he left Egypt, kunana ti Bible, choosing rather to suffer affliction, uray makipagsagaba, with the people of God, than to enjoy the pleasures of sin for a season. Amoy iti tendency tayo kat ag-enjoy iti nainlubungan at isut nature tayo. Ngem, masapol kakabsat nga, again, they seventh sense mo, kunam masense mo ti panakidil ti Apo ka. Kat kunam Apo, hangko itulok, nga guyudan ti lubong iti pusok. Hangko itulok Apo, nga guyudan ni Satanas iti panunot ko. I will choose you to follow you, Lord. Uray, it involves sacrifice on my part. I will stand and make a difference. So choose the reproach of Christ over the pleasures of the world. You cannot make a significant difference no awan deta kakabsat. Apay kasanutay ko mga naglakam iti parabor iti Apo no dayjay tinudngan ni Apo Dios nga usaran na nga maysa kadagiti trailblazers iti north nga iso ni Pastor June. Eket no dedila ta ambisyon nat pinanunot na kumakakabsat han na in-deny. Eket, awan mabalin, ti kasti nga ministry ita, because, kung ano di Bible ko, there was a man sent from God, whose name
was June. Ay, Jan gayam di Bible, ngam June, dinaganda ngamin, junior. Kat trailblazer. Kat idikwan kakabsat, siyempre narigat ti ministry. Balagip ko DJ istoryada ta, kunakan de dilulo. At tamapan de USan. Kunana kat alakat barok, hangkay nga agdin na kayo, hangkay kasartap no alisto ka nga maalat Amerika, kunana. At kapigsa na nga minti pa nagguyod ide. Timapan Amerika. Agdin na kayo, di kay kasartap no alisto ka nga maalat Amerika. Ang isunakat ipapati na nga kasarata, right is right nga road. Mabaling nga road, kat madia ko na nang runa kat pastor, kakabsat, kat idikwan, medyo nakapungtot sa dedi lakay. Kat kunana, kat awan nam namaam ka lakat, jay dikwana, kalatay, lipatan na kakabsat. Akat, anang road, pilyam no, dakat jay nga kasasaad. Ilaksid na kati mismo nga pamilyam. Gapulat pa nagtakder mo, iti kinapudno, panang surot mo't pagayatan ti Apo. Saan nga nalaka dayjay kakabsat nga desisyon? No adda ka iti dayjay nga ganito. Mismo ngay ayatom ti biyag laksi dun na ka. Ngam pinili na ti Apo kakabsat. Kat tinakderan na dayjayan. Iso nga uray ka sa nutrigat dito ide. Han na mabali nagatrasa na to, tinakderan na nga rudan. Once nga nagatrasa ka dinto, detan to, pa'y ti kunaking ka, kunan to dedila kaya nakakabsat. Ngamahanan talaga nga no turning back deto yan. He burned the bridges. No turning back. Oh, kati kunana kanu ka dedi lakay kunan ni Baba. Agbiag pwede kita uwak sakto kiding kunana. At awang ka magam, awang pagbanaga at amom DJ lakay kakabsat kat no may panggap ti panagbiag na diskarte. Amuna tagbiag. Kat kunana awang barok hangkang agbiag deta nga plastar mo kalakad jay ti kunana. Ngam haang kakabsat. Mas superior ti Apo. Ngam tilaing iti tao. So ngay tatagakabsat by the grace of God. Oh, hindi kwa nagporgod. Di sila kayo dito. Isumot ti paborito na. Amen? Oh. Siyak no kati kwa na idi ka. O na agbaw ti sarak barok nga ikam tot heater na deda pagbaw ti sarak ko na. Nawit-witnessak mo't di sila kayo kakabsat by the grace of God. But he chose to the reproach of Christ. Eket istoryaan da nga idagbasbasat Bible School ni Pastor John. Weekend, bapa nagawid mo't ijay. Eket dedilula training, akat komporme mo't ipapabalo na nga natungan kakabsat. Amen. Isunto mo't ikang ka na din ta Bible Schoolan. You know? But he stood his ground. But there was a self-denial involved. Iso nga dapat maawatam nga ti Christian life talaga nga dalipatem kakabsat nga talaga. Tapno lang agtakder ka nga para ti Apo. Ngum ibagakken ka, anyaman dayta nga linipat mo, gapukin ni Apo Jesus, han na adayo nga masarakam tumunlan. Takuna ni Kristo, nanyaman ti linipat mo, gapu kanyak masarakam to. Ngam no siyak ti linipat mo, gapu ta kinupikupam, deta bukod mo kapagayatan, mapukaw munto deta kunana. Whosoever loseth his life for my sake shall find it. So nga worthwhile kakabsat. Ti agsakripisyo nga para ti Apo. In fact, hanta ibilang nga sakripisyo, pribilehyo kakabsat. Number 6, maudi. Positive step to make in order to stand and make a difference. Number 6, learn to be more patient in trials. Dahito'y siguro ti dapat masurusuro tayo. Amin, kakabsat. Learn to be more patient in trials. Awan tawen nga na dumteng ti panubok, iso nga dapat sika iti agbalbaliw hanga di panubok. Awan maaramid mo ka di jayan kakabsat. Sika laengen ti talaga nga dapat, sikat ayan na detan, datay ti ayan na di jayan. Masapol nga kunam, awan, no maibusan nak iti panaganos maabagak ka deto. Hana dapat nga maabagak iso nga uray kasanot ka pigsat panubo kagat at atidog dapat panaganos ko. Learn to be more patient in trials. Philippians chapter 4 verse number 11, contentment ti may sa tulbot ko na ni Apostol Pablo, not that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. So, nyaman ti kasasaad, ti biyag tayo ti dahi ti nga gundaway, ti pamilya tayo kakabsat, masapol nga adda iti panakapnag. Eket no, hanadakas ti agtarigagay, nakunanagat he shall give thee the desires of thine heart.
Ngem no, kung natiapo ko, tampay lang anak ko, map nagkakadeta, daging kaalawan na po. Kat no panubok mo't lata kakabsat, ngagsasaro no, kat, Tita Beng, agbalon kan ti ado nga panaganos. Ayan. Tito Benny, amen? Oh, talaga nga, baka iti day ti nga tawang kakabsat, detail amo, dumteng iti may sang nga kadakla na panubok, hanggang nga butbut nga may mayat kakabsat nga sagana amon. Mindset among kakabsat. Kastama mo't no, agbabike kami, no sumang-atan, kat mindset ako na eh. No kumadya sang atam may kakabsat, kat kaslang, walang isunat ti ka nga ito, nagat mga 10 meters. Ti pa nagrik na kat 20 meters. Mas nakarkaro di mindset ko, ngam di sang atak. Kasjay kakabsat. The Bible says, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Humiritak man ba iti may sa number 7. Be an encouragement instead of a discouragement to the brethren. Positive step. Be an encouragement instead of a discouragement to the brethren. Agbalin tayo kakabsat nga maysa nga maka-inspire, rason nga isudag at ma-inspiran. Let your faith, let your love, let your life be a reason for others to be inspired for the Lord. Ang kiti nga tibiyag tayo, ti maysa nga pakaupayan, dagiti nakapoy, iti pamatinan. Amen? Iso nga, amom no Kristiyano kagat ko eh, hamo talaga mabaling nga ilimang ta Christian life mo. Talaga nga, it's either you stand or you compromise. Amen? Kat amoy yung kakabsat, dito ilang panagatendaryo ka digiti gimong, whether diti unag ti sanctuary, unag dita Zoom, dita live stream, at ni Pastor John Kansiak, monitorek mo't kakabsat, digiti kakabsat, nga di-join, dito ila presensya tayo, nga nakikamayot, kan makipagmaymaysa, kada ito gimong tayo kakabsat, nagdakkel nga encouragement. You just don't know. What an encouragement. Oh, iso nga, amoy aglalalo no, amo tayo nga, da kayo kakabsat, kat mabanbanog mo ti linawas. Oh, adumot dagiti kumkumikum. Ngam talaga nga mai-prioritize tayo lata. Amen? Kat in-evaluate ko, dagiti giving tayo kakabsat. Binasbasak mo ta. Adakar bengak nga pastor nga mang-check day record tayo. Tapno amok ti ikarkararag ko. Ano ko nakapo, dahil nga kabsat bendisyon na. Dahil nga kabsat apo, no anyaman ti parikot, challenge na, no apay nga na maitid, digiti paragan ka apo, kat tulungam apo, nga mapagbaligyan na digiti nga challenges na ta. Kasta lang nga talaga kakabsat, anang aro daya. Amen? Kat dumteng ba't ti challenge nga talaga iti panagbiag. Kaya kat makita kat apo, paunayin, uri digiti new believers, alagat ay hanak nga agi-mention tinaga ng kakabsat ngem, no kita kat what a blessing ko na. What a blessing. Maki-encourage. Nga makita, hanapay nakita ni Pastor John, sumublat tumat. Ngam nakita yung kakabsat, kwayote na ibunong tibigat. Well, that's between you and the Lord. Tibiyang mila nga pastor, katulungan da kayo nga i-lift up, da kayo nga agbiag nga agtulnog, sumurot iti apo in the area of grace giving. Tapnon, han nga adayo, iti adadda nga panang bendisyon ti apo, kadagiti bibiyag tayo kakabsat. All of us will abound in the grace of giving. Amen? Be an encouragement. This week, be an encouragement. Not just this week, right now, be an encouragement. Sakbay ka nga agawid, kunam ka dita kaabay mo. Kabsat, just keep on. Oh. Makitak, brad, adut problema, no la mabaling nga, ibaklay mo kanyak tadaduman. Be an encouragement. Man kakabsat. Oh. No, damalagip mo nga tao ita, ikararag mo, sa mo teksan. Sis, I prayed for you, nalagip ka ngayong kararag. Oh, Brad, nalagip ka ngayong kararag. Di mo lang amuno anyat kasasad na ita kakabsat. Aglamlami is awan mga langon king kwana. Agkapoy, amom no dumteng kang kat pa nagkapoy kat kasapulam nga, da mga langon king kay. Nga talaga kakabsat. Kat, dim lang amo, day nga panang message mo, kat dakil nga push king kwa na day jay.
dakil nga mang-push iti spiritual life na kakabsat. Mang-boost king ko na. Amen? Yeah. Nga ni umay tiyapon kakabsat.